Whakala whalahi atu hānei hā dau tōlo do walatala tutupu ke lata ia moe Poulihipo nei. Whakamua kua whakailoa mai he ofisa he komisina New Zealand ki niwe I tāpeu ke awhiawhi nei. Kua whakailoa mai he whakatuwhano New Zealand tō whuaki mai he whakatuwhano New Zealand tau waihuki ke lata I me tau whanau he motu hong flumaua ke hong fluma lima tau maui. Kua whakamoli mai whoki New Zealand kua amanaki ke kamata tau huki tau whanau he mahina ha o ke topa tunga ni talia kiai tau whakatuwhano ne ua. Koe manaia tō nākai whakahoko tau huki tau whanau he aho whalaile whahe tapu nei tunga ni whakailoa whahe malolo sena mai whahe whakapatama ki tau whahe tapu kua mole. Tō kamata huki tau whanau he motu he mahina ha o ke topa. Ha kai hana I whuki whala tau walatala. Pehe ke kafo ko Dr. Colin Tukuitonga, nā kai lata niwe ke hawhangi ke tau pāsese he tau mga honei. Pese ni kua hiki hatakianga numela ha o kalana tō mai he whā ke he tolu kamata ai he tulotu pō I ne pō. Kai tupe ngai ani ke kafo ko Tukuitonga mai pihea ia. Koe tupe ha koe tuanga he ngangau nei. Mai pihe nā kai lata ke whakatā tau pāsese ke o mai ki niwe he tau mga honei. Tutala moe ke kafo ko Dr. Colin Tukuitonga ke he pungi neafi. Hangau ia ke he tuanga ke he mangana ko kalana tō hiki hatakianga ke he numela tolu he tulotu pō I ne pō. Ko hoko hifo o kalana he tulotu pō mga aho ke he whapapahi wawha numela tolu. Ai taria au he whiwhilianga ia ka hanaka hae whiwhilianga he whakawhono he motu. Papole au he uemana ne ono gei mena whakamua. Nā kai la toko longa te tangata Mauri, te tangata Motu Nei, te tangata Pasifika, moe kauha tau tolu, tau niwe, ko moua he huki, pui huki whakangata COVID-19. Toko longa ne nā kai la huki ia. Mene ke ua aki, koe ua fulutu maanga ia tau tangata ngangao COVID-19 he tau aho ne mori ki tua. Ai la hifo ka hae numela tangata ne mo he ngangau karea nei ki lalo. Ma whane loto hako na behe kua lima ni puke ono puke wha ka mga nei koe ua furu ngai ia si nene ono ulinga whakasepe tau se angana. Kama meo sinai ka kolonga tu tangata ngahua pisinisi ne manako ke tuku hifo au kalana ki lalo ke he tolu. Pia fuku kamata te ka hai tō tangata i o kalana ki hoho wā moe kamata o whano he ai whanongonongo ki tō hatakianga hako. Lewa te ka hai pā maanga nei ko rima whahitapu si maa meo sinai whiwhilianga he whakatawhono kako. Haka ono lata mautulu no nofo whapapahianga no mela wha ke hoko ke tafu ke whahitapu ka hai ke kisia o anga he tau tangata ne mohe nganga. Moe longona fuki te ka hae mtulu tala ke tama maanga tose na Waikato ne whai tangata fōu ne moua he to mo ne mori ki tua. Se ala ki sia tonu ka hako e to tolo anga he nganga he tau maanga I giki nā. Pehe ke kafu ko Tukuitonga koe tokolonga ngai ani tau niwe I New Zealand mo atu ki o kalana ne naka la moua tau huki pui nei. Moe amanaki lahi ia ke o atu lau tōlu ke he taha tau se anga pawaki he ko amanaki ke whakahoko me tahiku he whahitapu nei ki Māngeli ke maua tau huki pui nei. Amanaki ni tō mai tau whao ha taua ke maua tau huki pui. Ko tau se he tō tangata niwe mo tau tangata ngahua malolo sino niwe whikau nei he whahitapu nei atu loto a whaleile mai a whiumu ke whanua lotu LDS Church Car Park ke Robertson Road Māngere ke whamawhana hei tō tangata tau tōru ke mai ke huki haka mana ono ko tō Mauri mo tō tangata Pasifika mo tō niwe whoki ne tō tahe tō lalo ngai tō tangata ne nā kai la mo he huki pui. Whakau whoki ia ke he tau manatu whakamawhanasia he palemia he motu o lilifu o Dalton Tangilangi he ke whakaohoho tō niwe New Zealand ke moua huki nei. Whiawhia he longona he tau manatu he matua palemia. Mo Anthony behe o ke huki ni kei mai ka mtulu ke mai he motu mtulu ka ai whakakise mai ko moua ta mtulu huki pui. Haka ono ko tau
poa ki pehena me to whakapulua pehena ka linga ofwe do ngata do tolu si mana ai ko ka mai ke o ke haki ki niwe kai mo he huki si hana ni ha ko ai ko niwe ni ho ia pe fuki folu motu ke he ne behe ai mai kam tolu be mai kai mo he whakakisi mai huki ko huki dai a tolu he huki pui nei pe fuki folu nga hua ka hane longan do tolu foi long ne behe no jab no job to fang hua ke he ai mai ke to folu ngata ke mo do nga hua ia kai la fai huki si ke do fablo behe na ni to ta he mo winga ha ka non si froe ke pale mi he motu ha ko bihi hana whakakisi anga ni ke longon he kauho do tolu do tala na si o mai mo ka hake mo he huki. Nā kai whai mga aho a tā palemia po ke whalu he tau iki pule ke whakakise tuanga he whakatuwhano ke tau hata ki anga ke hinga ngāo kōwisi he tau mga aho nei koe whakatutalanga whakahiku mo lilifu palemia ke BCN News ne whakahoko he mahina kua mole tolu e whahitapu e kua mole. Kai taha e whakailoanga he whakatuwhano ne maua he email he hawhleile he whahitapu nei hani e tu walatala ia. Taha e whakailoanga mai he whakatuwhano e hawhleile whahitapu kua mole hanga wia ke tau pāsese ne kua whakatali mai a kalana ke iloa koe a whi ka mai ke e lau tolu ke liliu mai. Pe he whakailoanga nei koe maua ngai ania niwe ke hata ki anga launu moana a toki sia kia e kua nā kai whai tangata he motu nā ko New Zealand ko maua e he ngangao ko visi. Tō la le whakatuwhano ke whai tau seanga ke lata mo lau tolu nei, ke mai ke e lau tolu ke liliu mai ki he motu. Mai longa koe whakailoanga nei, maua he ahawhlei le whai tapu ka male, he mga aho ne nonofo ngaia o kalana ke hata ki anga numela whā. Tali mai he puli he pōini pō, kua tōhifo tei ke he hata ki anga numela tolu. Pe he e palemia ko Tangilangi, kua ole atua ia ke tau pāsese nei i o kalana, ke he whakahautaka mai, ka e whakatali atu e whakatuwhano niwe, ke he taha hata ki anga, puke tau pulanga mai he tau whahe malolo sinuha niwe mo New Zealand. Pe he fōke whakamatāranga nei, koe tūmau ni e hata ki anga o whenonga numela hongfulumataha mai he mahina kua mole. Kua whakamawhana atu fōki he hukui he whakatuwhano Australia ke he motu koe lilifu ko Susan Allen, ke he tau mamatua mo i tau tangata he motu, ke lata ia mo i tau huki pui pui mai tau whanau sipihia fōki mo i whalua tau tangata he motu, ne nā kai la moua ia he tau huki whakangata nei, tunga e ke pule motu koe lilifu ko Terry Coe. Pe he e lilifu ko Susan Allen ke he ana whamatalanga he aho whakatātaha luftu ke lau he aho whaiume ko male. Koe mitaki e tuanga haniwe ke he tau puipuianga mai he ngangao ko visi nei, ha koe tau langomatai mai he whakatuwhano New Zealand, mua atu ke maua e tau huki, mo tau vai huki puipui ke lata e me tau tangata he motu. Kai nā kai tūtū mitaki e hana motu ko Australia, ha ko lau ia lahi ai ke he ngangao nei. Ko mena ia ne ole atua ia ke tau tangata he motu ke whakaonga tau langomatai nei mai he motu ko New Zealand ke maua e tau huki puipui. I loa ai fōki he awhlei le whaitapu ka male ko e ke pule motu ko lilifu ko Terry Coe. Amana ke ia ke maua e huki puipui hana. He aho kakamata e tau huki he tau whanau hongflumaua ke hongflumalima e tau mui. Ko lilifu ko Coe taha he tau tangata ngā hoa he motu ne nā kai talia ke huki he mahina ha yulai. Ka pehea ia kua hiki hana manatu moe manako ia ke maua e huki nei me tau whanau. Whakatutala e mo ia ke he whakaholoanga News of the Week he aho whlaile he whaitapu e kua male. Kua mawhala fōki tua e do le kua ne tupu ai ke tau internet banking he whale tupe Kiwi Bank he tau whaitapu e kua male. Kai puna mai ai he do le kua ia e iloaanga koe nāka i whai whakaholoanga ICT policy e whakatuwhano niwe ke puipuia ki e tau whanga le kua pehenei kene ke liu tutupu fōki he tau mga hui mua atu ke he tau waha ne kua hoko tau tūru ki ai ke he tau puhala uta mo i whakawhano whikau ki he internet. Hane fōki tau walatala ia. Whakailoa mai he takitaki he Kiwi Bank o Wayne McCogan ki a BCN News he aho lote whaitapu ka male kua whita te i liunga hua e tau whakaholoanga ia ni le kua ai tali mai he o kio ke whaitapu ka mua. Kai kua liu whakamanatu mai he tau le kua nei e nāka e katoa toa he tau whakaholoanga ngā hua he whakatuwhano ke le veki mo i puipui ke aua tupu whakahanoa e tau le kua penei ke he tau puhala whakaonga he ke uta mo i whakawhano whikau internet. Taha hoko taki ni tausia e he Matakau Pacific Islands Forum ni whakahingoa koe National E-Commerce Assessment ni whakamaupopo e he mahina Novema he tau ka male kua kisia ki ai e lole he tau whakaholoanga he whakatuwhano niwe
ke whakatū e tau mata whakatuwhano ke pui mo le veki ke tau puhala uta mo whakawhanu whikau ke internet. Koe nā kai whai puianga ke lata me tau pisinisi kua whakaonga ai e tau puhala fōu nei ke whakangahua halau tūla tau pisinisi. Tūtala ai mo e taha e tau pulotu mai he matakau Pacific Islands Forum ko Zarat Khan, mo i pehea ia mai he tau motu Pasifika ko tau si ai tau kumikumianga nei, ko niwe mo e motu ko Nauru e tau motu ne nā kai whai ICT National Policy. Ko e tau whakaholanga nei ke mai longa ai e tau puhalanga hua kua lata mo e pui mai e tau le kua ne whai e whehangai mo e tau puhala tau spisinisi fōu ne whahingoa ai koe e-commerce. Pehe whoki ni e tau manatu he ikipule he tupe mo e officer planning koe lilifu ko Crosley tātui, koe lahi ngai ni e tau ngahua kua lata ke tau se, ke lata ai mo e tau whahe ICT he motu, pesi ni he longa e tau ne whai ngahua mo e whakatūtala ki ai. Pehe ikipule ko tātui kua lata ke tau se taha meana ke tuanga nei, ke pui e tau le kua nei ne whai tutupu he tau mga aho nei. Koe hoko taki e matakau forum kua pulenga ai ke whakatuwhano niwe ke tau se taha kumikumianga ke he tuanga mōli he tau whakatuwhano ke lata mo e-commerce. Ka osi ia, kua lata ke whai mata whakatuwhano ke whakangahua ke pui aki e tau whakaholoanga e-commerce nei. Pehe whoki taha pulenga kua lata e niwe ke whai māmaanga mo e tau whakaholoanga ngahua kua muitua mo e tāpiki atu ai ke he tau international best practice. Ha koe tau whakaholoanga he tau waha kua hoko ki ai. Kua tolo atu ai e motu ke he maanga ko makefu whale kaho atua he aho whaiu mui whahitau pui kwa male. Ke he whakamanatuanga he tū tahi seo liu mungfulu e tau he maanga mo e kālisia. Whinatu e fōki tangata pukiata ha BCN News ke tapaki e tau ata nei mai ia he maanga nā ko makefu. Kua vevese whakamua ai taha maka kua tālanga pauaki ke whakamailonga ai e alau tōlu i tō tangata he maanga ko makefu ko ngā hua ke he whalawhalanga he talamitaki he motu tipia whoki ke tau motu kehe tō atu ai ke kamata e tapua ki anga ke he aho. Kai ke whamatare o e tāra ku whahoro hanga o he tuanga he maanga mo e hauanga he maanga mo e se whito he talamitaki mo e tau a kwako. Ne tamai e maanga nei he tahe se au rimu furu e tau kua moare ki tua. Tōna kai osi he tu tāla ke he maanga. Kai reo a mamnat whoki a mauto re tāpureanga i upeli ka moare e whakamanatua nei. Ke kau wharataha e kālesia me maanga. Ke tuko e pepa ke whakamahua. E tau tāla tu whahoro he maa. Ka mata mai puna o luka i peni ane. Ke hoko mai, ke hawhako. Christopher Leon. Kau whalataha atu ai e palemia mai hana tau i ki pole si pihia whoki mo tau takitaki mai tau akako he kālesia niwe ke he aho mahuinga nei he maanga ko makefu. Kua whawhala e tau kailonga ko tau sipawaki ke lata mo tau wina mo tau e kālesia ko kau whalataha ai ke he aho he maanga ko makefu whale kaho atua. Ke whakausia ki hatau tūla tau walatala tō mawhala e aho whakataata he maanga ko aluftu ke lau he aho whaiumu e kua mole. Pesi ni kua whilauaki e tau lawe mo e maanga nā ko makefu, ka e tokalonga kua uatua e ke kau whalataha mo e tau mawhala me tō tangata he maanga ko aluftu ke lau ke halau tūla aho whakataata ki paliasi. Whakamatala ai e takitaki he mtakau tū whono he maanga ko e mani whakausi manawa lui mo e whakau e atua ia ke tau tangata ko kau whalataha ki he aho mahuinga nei he maanga. Whakau e matamutu kainanga, koe lali ni ke ngā hua au loa tau tōru ke langaki he ngoa he maanga whakafurufuru ala whoki e tau kaina e tau tōru he maanga tau tōru. Pia whoki me tau puhala ni atu ki tahi. O e tulou ke he tau tangata ne mai ke
tuku mai e tō tupe longa, tō langmatai. Ke langmatai aki e aho a tō tōru, pia foki mai Marine Day. Whakau e atu whoki e ke pule he maanga koe lilifu ko vainga tuku i tonga. Kai whai mana atu whoki ia, hangau ia ke he tau anga kua lata ke mai longa ki ai, ke lata me tau aho whakatātā he tau maanga. Mai longa ai he tokalonga koe whai whikau whoki e taha maanga ko makefu, koe whakahoko ai whoki aho whaiumu me whalaua ki ai moe aho whakatātā he maanga kua lufu ke lau. Koe aho nei, koe aho haa lofi toke lau. Koe tōru e matakau le lai he motu nei. Koe taha piki ki ai e haa koe malamana tuang. Koe kupu e atua, koe whakatu whanau, mai whanau te ki taiki maanga. Ka hoko e aho haa lofi toke lau, whakamale male, whakahako mai ke pule. Toke aho haa lofi toke lau. Ka hepe e ke pule whakahako mo ia he akoa, toke aho haa lofi toke lau. Ka hepe mo ia whakitaha, koe whanau te ki taiki maanga ke whakahako e whakatoko ua. Koe tolu e pau malolo ia. Siko mina ea le manatu e whakisi atu. Ko tau tolu ke whakahako e tau waho he tau maanga. I loa au. Ukalahi, ka tahe mena palana ki mua. Wharu mga aho ai hako e palana. Ka fia lahi au he aho nehe ki si au. Toko longa amu tolu ni o mai. O e tu lau he mai ki whakatau e tau kai, poki e tau wata, kai e tau kai ke he kehe ha mau tolu. Koe matapatu malatu mai aho ha alofi te lau, koe Blue Ocean. Tō tahe fia, hakwa mua a mau tolu he tau nei, he aho Marine Day. Koe ela e ki si au kwa longa hai e tau ika. He awha alofi te lau e moana nui a kiwa. Mui tua atu whoki ni moe talia ki ai e ikipule koe lilifu ko sauni tonga tule ke lata moe mailongaanga he tō tangata koe aho whakatātā he tō maanga kua lewa he whakamau ki ai. Mana tau ke whamaroro atu whoki e whangahau he hamtula ikipule a ngāo ke tō whangaho pēne. Ke tō whangaho pēne koe aho he tō maanga takita. O tō tōru ni ke whakalilifu e ha tō tōru a tō tutuanga. Pese ni ko pihia e wharu whirianga ke lata mai aho nei, ka ke mai longa i tau tolu, koe aho whakatātā he maanga, koe aho nei ia ke lata ke auloa tau tolu e tau tangata he mutu nei. Hako e mahani, he mai he puhara. Mga hau whoki ni e ke pure, ma kefu he hana aho whakatātā ke whakatāe e tau aho pēnei, he tau maanga. Kai tunga nei a kua ki sia ke aho nei, si whakawelahi ma e ke pule he maanga lufitu ke lau ke hawa to manatu whakakisi. Moi lai, e ke pule ke he to manatu ia, ke mai longa i tau tolu ka wotu ki mua. Ko e maanga, ko e numela taha ia he tonga hua. Ke whi whakariri fuaki ni e tau tolu a tau tolu. Pesi ni he pihia kai kua nāwa e tō tangata ki he aho whakatātā he maanga ha lufitu ke lau he tau nei, kua maali mita ki tau kōli he tau fuata, Tini whalu kua mua atu mita ki he tau kōli he lau tōlu he tau nei. Si pihia hadau tolu a tau wala tāla tutupu ke lata ia moe pōuli he pō nei. Liu ke whanono mai he pō tulotu ke lata ia moe tau wala tāla whakapiri tānia. Kia manuine pō, nono whā.